Igitondo cyiza ku bakomeje kudukurikira, ku bakomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye, munyemerere tuganire ku makuru azindutswe avugwa mu Rwanda. Mu bitangazamakuru bitandukanye handitswe amakuru menshi cyane, ariko by'umwihariko reka tuze guhera kuri iyi nkuru y'akababaro, aho Diplomate umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda arimo agahinda ko gupfusha umubyeyi we. Diplomate rero abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje ko ari mu gahinda gakomeye cyane ko gupfusha umubyeyi we witabye Imana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu Nzeri 2025. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Diplomate yagize ati ruhukira mu mahoro mama, urukundo, umurava n'ubugwaneza ati byawe bizahora muri njye, ati warwanye kugeza ku mwuka wawe wa nyuma, ati ntwari yanjye uri byose. Diplomate cyangwa se Dip G ni umwe mu baraperi bafite izina rikomeye cyane mu Rwanda, yamenyekanye mu ndirimbo nka Kure y'imbibi, umucakara w'ibihe, indebakure, umunsi ukeye n'izindi nyinshi cyane mu bihe byatambutse. Umuhanzi rero benshi bamenye nka Diplomate cyangwa se abamuzi Gikondo muri Kicukiro kuva kera bamwita Noro Fasasi. Ni umuraperi rero uri muri bake beza bamaze igihe bakora umuziki mu Rwanda, ndetse iyo benshi bashaka kumva indirimbo zikangura ibitekerezo biyambaza imirongo ye, ni ukuvuga rero bimwe mu bigize indirimbo za Diplomate. Abazi bya hip hop rero bamwe bashobora kandi no kumushyira mu gatebo kamwe n'abaraperi bakora umuziki ukora ku mitima ya benshi rero, ndetse ukitsa ku bibazo byugarije rubanda. Aha nko muri Amerika rero twamugereranya n'abarimo nka Mos Def, Talib Kweli, J Cole, Kendrick Lamar ndetse n'abandi batandukanye. Mu myaka irenga 10 amaze mu muziki, ni umwe mu baraperi nta makemwa bahora baha abakunzi babo ibyo bifuza, ndetse bamwe mu bakunzi be bicwa n'umwuma iyo badaheruka rero ibihangano bye. Kuva rero ku ndirimbo ye ya mbere yamamaye cyane mu Rwanda yise umucakara w'ibihe, yahuriyemo na Young Junior n'izindi zagiye rero zikurikiraho, yigwijeho igikundiro ku buryo kubera impanuro n'amagambo aryoheye amatwi ye mu ndirimbo ze, benshi rero baba bifuza guhora rero bamwumva. Akaba rero yaje kugira ibyago byo gupfusha umubyeyi we. Ni umwe kandi mu bahanzi mbarwa u Rwanda rufite, ukundwa n'ibyiciro byose by'abantu, yaba abakuru n'abato, akagira kandi umwihariko kwandika indirimbo zifite ubutumwa busaba gushishoza kugira ngo rero umuntu abusobanukirwe neza, ari nacyo rero cyamugize icyamamare mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero ari mu gahinda gakomeye cyane nyuma yo gupfusha umubyeyi we mubyara. Abantu batandukanye bagize icyo bavuga, ati yari mwiza, ati nka Diplomate, ati rest in peace cyangwa se aruhukire mu mahoro, ati aruhukire mu mahoro ku mubyeyi wa Diplomate, ati Paul sana, ati muri ibi bihe bitoroshye, ati bakomeze kwihangana cyane. Muri makuru mabwire ko ubukungu bw'u Burundi mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo bukomeje kujya habi. Ibura ry'amadovize n'ibikomoka kuri peteroli bisanzwe ari moteri y'iterambere ry'igihugu rirabishimangira, nubwo we agaragaza ko nta kabuza i Bujumbura, nta kibuze i Bujumbura, Gitega ndetse n'ahandi, no kuvuga imwe mu mijyi ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Muri 2019 mbere y'uko Ndayishimiye Evariste yajya ku butegetsi, yasanze umusaruro mbumbe w'u Burundi uri kuri miliyari 2 ndetse na miliyoni 580 z'amadolari y'Amerika, nk'uko imibare ya banki y'isi ibyemeza. Icyo gihe impuzandengo y'amafaranga umurundi yinjizaga ku mwaka yari amadolari 210. Muri Kamena 2020 nibwo Ndayishimiye Evariste yagiye ku butegetsi asimbuye Petero Nkurunziza wapfuye ari hafi kurangiza manda ye ya gatatu. Muri uwo mwaka ubukungu bw'u Burundi bwazamutseho gato bugera kuri miliyari 2 na miliyoni 650 z'amadolari y'Amerika. Muri 2021 nabwo ubukungu bw'u Burundi bwakomeje gutera imbere bugera ku musaruro mbumbe wa miliyari 2 na miliyoni 780 z'amadolari y'Amerika. Mu mwaka wakurikiyeho busa n'ubutumbagiye bugera kuri miliyari 3 ndetse ngo ni miliyari 3 na miliyoni 340 z'amadolari y'Amerika, ubwo imiryango mpuzamahanga rero yakuragaho ibihano yabufatiye. Abarundi bari batangiye kwizera ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kugeza iki gihugu aheza kitigeze kuva mu mwaka w'1962. Dukomeje rero n'andi makuru nk'uko mu Burundi bakomeza kugenda babivuga, abarundi bari batangiye kwizera ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kugeza iki gihugu aheza kitigeze kuva mu mwaka w'1962 ubwo cyabonaga ubwigenge,
ariko icyizere nticyamaze kabiri kuko ubukungu bw'igihugu bwongeye kandi kurindimuka muri 2023 bugera kuri miliyari 2,630,000 z'amadolari Amerika. Banki y'Isi igaragaza ko muri 2024 ubukungu bw'u Burundi bwageze ahantu habi butigeze bubaho mu myaka irenga 10 ishize kuko umusaruro mbumbe wabwo wageze kuri miliyari 2 ndetse na miliyoni 160 z'amadolari Amerika. Amafaranga Burundi yinjiza nayo yaragabanutse agera ku madolari 163.9 umwaka. Bwana Perezida Ndayishimiye yemeza ko abarundi barya bagahaga, ariko imibare igaragaza ko impuzandengo y'amafaranga Umurundi yinjije mu mwaka ushize ijya kungana n'iyo mwaka wa 2025 amadolari 147 ubwo iki gihugu cyari kivuye mu bihe by'intambara. Ko ibihano by'ubukungu Uburundi bwari bwarafatiwe biturutse ku ihohoterwa ry'ikiremwa muntu mu gihe cy'umwaka mubi wa politike watutumbaga muri 2015 byakuweho, iki gihugu kiri kuzira iki kibazo cy'ibura ry'amadovize ibikomoka kuri peteroli ndetse n'izamuka ry'ibiciro muri rusange gikomeje kuba ingutu mu Burundi, kandi nta kimenyetso kigaragaza ko kizakemuka vuba kuko iyo abayobozi bo muri iki gihugu rero babajijwe uko kizakemuka basubiza basa n'abatabizi neza. Abayobozi bo mu Burundi no mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bagaragaza ko ubukungu bw'iki gihugu buzazamurwa no gutangira ibikorwa byo kohereza amabuye y'agaciro mu mahanga na za voka, kuko ngo nibyo bizatuma amadovize aboneka na mazutu na lisansi nabyo bigurwe ku bwinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Akaba rero ari bimwe mu bikomeza kugenda bigarukaho cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Reka tuve mu gihugu cy'u Burundi hanyuma mbabwire ko mu makuru akomeje kugenda avugwa cyane ni iyi nkuru ikomeye cyane. Kim Jong Un yasezeranyije Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Kim Jong Un we ni Perezida wa Korea ya Ruguru, akaba rero yamusezeranyije ko Korea ya Ruguru izakomeza gushyigikira Uburusiya. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un akaba yabwiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ko abaturage b'igihugu cye bafata Uburusiya nk'abavandimwe babo, bityo ari inshingano zabo kubaha ubufasha mu buryo bushoboka bwose. Aya magambo Kim Jong Un akaba rero yabwiye Perezida Vladimir Putin kuri wa 3 Nzeri 2025 mu biganiro by'umwihariko bagiranye i Beijing, ni umurwa mukuru w'Ubushinwa, ubwo bari bitabiriye ibirori ngarukamwaka byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 ishize Ubushinwa butsinze ubwami bw'Ubuyapani bigashyira iherezo ku ntambara ya kabiri y'isi. Kim Jong Un yagize ati nk'uko nabivuze mu nama yacu iheruka, niba hari uburyo dushobora gufasha Uburusiya twiteguye kubikora ndetse tukabifata nk'inshingano zacu. Perezida w'Uburusiya yaboneyeho kandi kongera gushimira Korea ya Ruguru ku bufasha ingabo zayo zatanze mu guhashya igitero cya Ukraine mu ntara ya Kursk. Muri Kamena 2024 Uburusiya na Korea ya Ruguru byasinye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare, harimo ingingo zerekeye gutabarana. Muri Kanama uwo mwaka Kiev ni umurwa makuru wa Ukraine yagabye igitero ku ntara ya Kursk, ivuga ko icyo gitero cyari kigamije gufata uwo mujyi, ibyari kuyifasha mu biganiro by'amahoro ndetse n'Uburusiya. Muri Mata ingabo z'Uburusiya zatangaje ko zashoboye guhashya iza Ukraine, baboneraho kwemeza ko bwa mbere uruhare rutaziguye ingabo za Korea ya Ruguru zagize muri icyo gikorwa, ndetse Uburusiya busezeranya kubaka ikibumbano i Moscow nk'ikimenyetso cyo guha agaciro ingabo zaturutse Pyongyang zigapfa zirinda ubutaka bw'Uburusiya. Akaba rero ari ibyo byagarutsweho ku munsi w'ejo. Ni Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un akaba yarabwiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ko abaturage b'igihugu cye bafata Abarusiya nk'abavandimwe babo, bityo ari inshingano zabo kubaha ubufasha mu buryo bushoboka bwose. Abayobozi bombi rero bahuriye Beijing ubwo bari bitabiriye ibirori byo kwizihiza intsinzi y'Ubushinwa ku Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yasojwe mu mwaka w'1945. Reka mbashimire mbifuriza ibihe byiza, turaza gusubira mu yandi makuru masaha.